Kini doga Akashwani Shillong kubor ektin Jaiñtia wo press video do biang langcheng. Ki marum kam yang kubor wa Prime Minister Narendra Modi ye Dorbar lyiur de khut u ya iman ye tylli. Heiwa daw khanya to di bil daw wanrah ha Dorbar. Khang gi nong chong yang Mawpat ya minister wa ye ka blok. Ne daw ksoh ye jingiaklut wada iakut house snem arjar khanya. U Metbah Lyngdoh iung kreh wa thymme yang Holy Cross Health Center he Eastern West Khasi Hills. Kyntu Ampareen ni khynro iakun U HIV do thmu pun kutno i-iabi yang U HIV ni man bay chaki khon hachwa yang snem arjar popra. Ki khubor gi obnya. Prime Minister Narendra Modi dong wa kermen wo man Dorbar lyiur yang Dorbar parlimen go man so man sala de ong wani to go poro snyau sorong gari. De Kyntu le MP waro o kreh langki khna yo lai bai ka Dorbar chakman. De kra mule Japan jing job yong gari India na do iakun wo gileno ha go operation sindur I bunduna we pentlot bor gileno naxalism ki kam digital yong gari India I timit yong UPI gari India hawaro go bi ga prathai we iku yong gari India wo man gari go em hai kardan wo le hai to wo ga yo go kot ko hedo ha ga prathai. Kini ke Dorbar ke sedang ni kesni wai ke wadau peteng hado arpo terik unai seprai ung snem nopun man Dorbar ke hado arpo wisin. Do em le khanya to di bil kam ke wadau wanrah kini ke Dorbar iu Kyntu ya ke jan wiswas bil arjar arposan ke National Sports Governance Bill arjar arposan bagi income tax bil arjar arposan. Hachwa yang ini ke Dorbar depan man le ke lang yang gi senwaro wai yang ni lang depan lai da UJP nada. Neliang MP Keren Rajuju do ong wak sorkari deman go kreh wo wiklam he to waro gi kam yang ri iu Kyntu na do ko operation dur wei Kyntu yang presiden Donald Trump ya ke riwa kiwi kam. Iwai ke Mawpat Community and Rural Development CNRD Block Office desa aku di ne hadin wai ki nong chong de perchagi ya iung ksoh ke sarkar jela ya ke jingiaklut ke wada iakut house snem arjar khanya. Ki paiba ni ke sini da Khang lat ki ya Minister Abu Taher Mondal wa MLA yang ki UAL hek op sia jeng ni block office wa ya ka. Ne liang yang UAL hek de ben snyau wai ye min senum sia su yang ode wa ong wa ke sarkar de pun kreh kam go ye nong sni ki wa ki bula ne ben ta ki nong kreh ke Mawpat. Neliang urang ba chnong Mawpat wan juda walang de snyau he to wa isam chiliang ye song poisa ne untai para chnong ki wa marjan ga Mawpat. De pendap ye gani ga lang wo wai de pendap ye gani ga lang wo wai ye gani ga blong kat mumpu ko ngo ga sarkar ye ni de wa Dorbar chnong Mawpat. Neliang to her mondal de khuri ki wa he yong chnong wo wan gi juk yung kreh kam skaterian wo ye klam wo pen ba ji gani kam hachwa wo pen bana ye ga tarik wo wai ye gani ga blong. The Minister of Pay Yagachay Nang Hapok Jalaga Ampareen do wagi kam dalai bahagi chakman he to wa ichna yaga Medical College Shillong way hatura he to wa Shillong Medical College kini college dan so dab hi ka he wada dable wo pum sia bertu jo ksok ti lang wa kanihu neliang sarkar jalad pun kreh go wo sudang no e sikan chaphanganit hagni singi pon wo wan yurang sa gate to sa letter of permission LOP don hi hadin wo jo igni chithi de ye was dang ki class he jo por gi interview ne banta nong sikai wa ye gi kreh nang lai ki chakmat katte kadwa Hatura Medical College wan de bochna ga phra phau na chispa Hatura Medical College ka sarkar do kreh kam go de public private partnership PPP ne liang ga Ampareen snyau tikna go wa Hatura Medical College do dang go kreh kam na do snem arjar arhun ru hadin wa de kreh kam ye gi PPP model. Wai ke Dr. Ampareen Lyngdoh ye Red Ribbon Campus Program ha St. Mary's College Shillong de Kyntu le ye ye kreh lang yang gi khna pure waro wo pundo ye iabi ke HIV na ka man bay cha ikhun ha chwa yang snem arjar arbo pra hai klan yung ka chi gi khna pure do ngo wadugi anji kendon yang HIV ne mo ga AIDS mi yo ye khun yang ni ga thma em kam ye kreh lang yang gi pajba wo pun man husiar ye gi bi de Kyntu le ye gi khna pure wo wan gi chakmat wo la chi gi counselor yang Red Ribbon Club wo yo eram ne benta ki tu bru wer cha kta na gi kujut kham tam gi man kan thai khynro neliang ga principal gi college ka Sister Mary Harian de ro wo ye gi kam we de Kyntu le ye gi khna wo man gi yu em ga akor ka buram wo sendong ye jingim
hagni ga sni de yole osnya ya iknam na Jeremiah nongrum bru wada karni hagi kam di drugs we wada job le ya ki drugs kan ni de phlawe de khanau le jingna luti o job yo drugs de o maham le i khna wo mohar upunam kam yo drugs we wada khanau le wa o drugs manu o ma bha ha ga jing im ki bru kini to ga Akashwani Shillong khubor ektin Jaiñtia hagawi lagi kam bo khro ye to bo mariang bo culture ga jilla Meghalaya ga jilla Meghalaya do man go ga jilla go bunum kong do em ye ga rain museum Mawson ram katha wa jor slab do haparthai dewe yo go hado khat arjar em muslim manusnem i jiem ga chnong Mawson ram so ni ha uslam kini ga museum go da pun wan dor he to bo mariang ga sunbereng ye culture ga jilla do em go ya ki jingchna de ki chicken i hab yong uslam we do punyo bole ya i to yong bru wa uslam ne liang we male ga mau san ram ulan sing sun de bentikna wa do mang poisa do arosan klor tung ka ne benta wa o chna ye ni museum we o chna ye ka le du ha po arsnem don hi ulan sing do ong wa ga ni project do pun kla go ye ni ga chnong cha ga chnong go tip bit ga berthai wo go wi kam so le o le kmen le siang ba wa ki bru yong ga ni ga chnong UMLA ga mairang u man lai ga state planning board chairman U Metbah Lyngdoh do wai wi yung kreh kam wadang pen he yung Holy Cross Health Center pendeng yong he Eastern West Khasi Hills ni ha an kini ga lang dai lang daga DC Anita Kharpon SP dang san khai rim EDC dingdong dai lang wa wi to be to one he han he kanam ngini ga program U Metbah Lyngdoh de ro u ya jing chikri yung kini ga hospital wo punyo i sumar su kher i yi bru wo su utuna kam tam ni gitu ginong kendong we imlang salang gudang sadin de banjur re he to we e ikho yung li bru yu jo chim ram ne mo dai de pencha de gi thau gi bha yung ki wo yo yi jing sumar we gi de wai de chin dong wo kermen wa ni pen he i ni hospital lo rap ko chakli rab ha cho cho ya ki bru yung ni time lai pa UMLA ginong po miral bonds in yung madan football wrichna Tigi artificial turf ko wadang chanaga te ha Umbudari Boy district. Hai ni la yang o de pesnyau ye men sin snyau hun yang o he to irukom kreh ye ni madan. De lai lang o ha ni ga si de engineers na state sport council wagi he yang dong chanan. De peti bu meral bon le wa hado prapa no chi spa yang ikreh de pendem wa ye le wa wai no ye ni madan hai ni ki banai wa wan. Dong wagni madan do ra bo chi boni kon khynro ni ga than we kam chole do pun ku go ye ka ni le ki football ne liang we MLA de khublo le ye ka chnong umbuda wo chnong mawra ne ta ga jing kreh lang yong ki he jo por le ne liang yong we he chnong umbuda ukleo pass bcm snyang wo ye ikar chan yong MLA he wa man ki por jo gar chan o ki wa ye ikar chan yong o wa ye ikar chan yong chnat sports wo chim khia ya ye jing mod yong gi bru yong chnong Deputy West Jaiñtia Hills de pembenau waga arpo arterik yang unai nyau arjar arpo san uman go kam go cuti neda wm ke beding kram yang right to bear kam te hagani ga sni waro ki yung kreh kan yang sarkar wa ki bi wan ki chnat yang sarkar hapo go district uman ki wa Khang lengur ki kertong ugan thob yaun Yones Narleng Agustin Nongrum mau Alex Narleng de pemsia bertuj ki ne ga sni hima malem ne ta wo iakun gam he chnong yung bari dua rai marwel boy ne liang menteri kurwar sede wo pa je ni elekar pentikna ni lengur ki kertong man ki wo biang wo iakun kam ki wo he chnong dong le wa ga bari dua ka tu de kreh kam go slem ba ha ipa yi yo yong wo he chnong wo je chi por don hi khlan ni le election i open man le ga Dorbar wo ye ga yung kreh kam jong se mo open man ni election yo je wo he chnong ye ga tarik open man ni election do open banawan hagi siwa wan i pendo bertuj rajia mg kertong wa kwa hap open de machwa ga arba tarik udu banai he por le je jan med ha yung kreh kam yong sem ki himam lem dagi tentu khubor tu point chukut jong di khubor Jaiñtia to ya bani ya program gi board kini to ga Akashwani Shillong
Kini ka Akash